Pozdrav, medenjaci! Jeste li svi tu? Idemo na put. Spremni? Polijećemo. Upravo letimo iznad Pompeja, pa se pripremite za skoro slijetanje. Roger, flight A07, approaching runway 7 Bravo. Kroz grad će nas voditi Ema, jer je njena mama turistička voditeljica, pa i Ema zna puno tajni Pompeja. Vidiš li Emu? Njena mama upravo govori turistima o ulici na kojoj se nalaze i koja se zove ulica Izobilja. Nije li to prekrasno ime za ulicu? U Pompejima danas nitko ne živi, ali zato ovdje ima puno turista, turističkih vodiča i veliki broj marljivih arheologa. Arheolozi su znanstvenici koji iskopavaju predmete iz prošlosti. Razlog zašto u Pompejima danas nitko ne živi je erupcija Vezuva koja se dogodila prije otprilike 2000 godina. Sva ta ogromna količina vulkanske prašine i kamenja je zatrpala grad i ljudi ga više nisu mogli pronaći. Ostao je skriven jako puno godina, a kada su ga ponovno iskopali, bio je onakav kakvog su ga ostavili njegovi stanovnici. Arheolozi su u Pompejima pronašli mnoge zanimljive predmete. Mozaik u podu na kojemu piše "Čuvaj se psa" ili na latinskom jeziku "Cave canem". Dobrodošlicu ispred kuće "Ave", čudesne mozaike, freske, odnosno crteže na zidovima, kuće, posude za ulje i umak od ribe, čak i ostatke pougljenjenog kruha. Ovaj kruh je ostao u krušnoj peći gotovo 2000 godina jer se tamo zatekao u trenutku erupcije Vezuva. I naš je grad bio poznat u rimsko doba. Zvao se Civale. Sjećaš li se da smo u blizini našeg vrtića posjetili nalazište na kojemu je iskopan sarkofag? Taj važan i slavan posao su napravili arheolozi iz Vinkovaca. U ovoj smo gužvi izgubili Emu i njenu mamu, ali ja sada svejedno imam nekoliko pitanja samo za vas. Kako se zove grad kojega je zatrpao Vezuv? Koja je prirodna katastrofa pogodila Pompeje? Koje prirodne katastrofe poznaješ? Koja se zanimanja spominju u videu? Ako baš nisi znao odgovore na sva pitanja, pogledaj video iz početka i imaš još jedan zadatak. Trebaš mi pomoći pronaći moje male prijatelje medenjake. Posvuda su se sakrili, jako se vole igrati skrivača. Koliko ih ukupno ima, saznaćeš na kraju videa. Šaljem vam najmedenije pozdrave. I da, ima 6 medenjaka. Dobro je da ste ih sve pronašli jer uskoro krećemo na sljedeće putovanje. Nemoj zaboraviti lajkati video i pretplatiti se na YouTube kanal Dječjeg vrtića Medenjak.